Anim tisa album ya Mgeu the June ne ya yo mini album le injamba ya injamba so ya mitkumela yo yikona ka ti online stores kwat ya so afambe ne kuma album le ni na ntshembo leswaku un'wana nga ta yikuma ne i ta khapa ntsako ambilweni ya yena yi khomi ti element hinkwato ta music yi khomi style hinkwaswo swa music mi to choose hi ku rhandza ku kahle kahle mbayingo and ku ya hi tindleve ta mi leswi ni nga swi tisa xiswona ku hana yin'we ngoma leyi borhaka laha kahle kahle i ti-hit ntsena ku nkumba luya tirheni so a na ku mi twisa yona a hi fambeni hi yi kuma ka ti-online stores inkomu ne.